Salafato tātou telefone mo whaina tū whāta Cielo Radio Samoa mo lau whaafunga anga. A whaasolo ai fōwhanga whātāta tia le vāinga whaafuwhai le Act I la whonga e tutongi I lungo tanga tolo umia visa whainga luenga mo se taimi. O leo whamanino le vāinga whaafuwhai e leo au whiei tangata whainga luenga whaavai taimi po RSC workers I a la whonga. O le nei whamanino ngana fua mai se whaamtalanga lo lātou taitai o David Samoa na whai le taimina whaatino ai se whaatana noanga a oni tali ngā whesili po le Q&A a le TVNZ. Lea na ia whailoa ai le tatau o na awhia umo tangata whainga luenga whaavai taimi I le fuafuanga fau. O le tutongi ai leo le ono tā la I aso umo o lo I ai le tangata I tutonu le atunuu. I le whamtalanga le li o Samoa pe a ma le fitu lima sene le tau I le tū la. Ma I le te le se senga. Ona o le alawa le vaenga tupe e maua le tangata I sauma I le Pasifika. E pe o Samoa. Pei taina toi whaasa o mulmuliane le vaenga whaapufai le Act, e le ai na se le mawhauwhau le taitai, ma le whai o ia whaamtalanga, o le winga moni, o le fuafuanga e mo nisi o tangata lo o mia visa whainga luenga I tutono New Zealand, po o le Standard Working Visa, ai le au fia ai la to lo anga I mai tutono le atunu, I po kalame o ngā luenga whaavai taimi, po le RSE scheme programs. I whamaunga lo manino ai a whai e a whia tangata whengaluanga whaavai taimi I le nei la whonga o lona winga. E silia ma le awhe lua se lau le tupe te tongi le tangata e au mau manga lua te tono o le fitu masina. Whamanino fwe le act o le au lato au mai se taimi o iluma nisa whaamtalanga ma whamaunga. Tu sae ma fuafuanga mta iala I whemalanga inga o vaenga e a whiai, vaenga tau whaatoanga ma mea tuto. Ta ua o le a whailoa mai le lua vai aso lumanai I Fields Day. Nisi o tala ua whailoa mai nei le taita o le vaenga whaapawhai le New Zealand First o le minsta fo le vai fafo va wasa manaya Winston Peters e iai se tala fia mo le moana Pasifika. O ni whaamtalanga ua amata tuli loa I nai e le totele po le ale winga tonu o ia whaamtalanga. Talu ai tūlanga o lo o iai le kalapu ma le au I le taimi nei. I whamtalanga ma whaasalalanga ma le teo whaavamaloa New Zealand, o leo whiwhilia pe na whaapalo teina fo e tangata whaisea o kalapu po shareholders se tasia na te whaama apei na le moana Pasifika, po se liquidator. Ai e ui leo o mai le moana Pasifika I le tūlanga, o lea lava na whaailo le New Zealand Rugby, le iai unisi o lo o whaali o lato wanganga whiwhisoswani le kalapu, ma le whaatu mawina pea o le iai I totono le tamirisanga o le Super Rugby Pacific. Ai se whatalanoanga le RNZ ma wawasa mānaia I lunga le au na ia tā uai. Tau o lona whai mai le au langolango o le moana Pasifika e ono sai. O le ai se whamtalanga I se taimi o luma. Whaopopo Peters e iai lona naunau ta inga I fia wa ai le moana Pasifika o whaawau pea o na taa alo. Ono o lo o iai se luma na I le lei o le nei au. Whailo foi le taitai o New Zealand First, lona sila fia ai o tūlanga o iai le kalapu. Ma ia tā ua te tau o na tangai I ni pūlenga le lei I te tono le kalapu o le mea nā o lo mo mia e le moana Pasifika. E le o iei se whaamoe I se tūlanga o tā uai le ono tuina mai o se whaalawi loa le māloe tu saima le neem tā upu. Ai whailo o lo o whaawau pe whaatanoanga ni se tangata o lo iei se o tanga I le au o le moana Pasifika. Mai tala mulmuli, wa ave nei la fiunga le kovana o le whaletupe tutono Samoa po le Central Bank of Samoa ya Maiava Atalina Emma Ainuu Enari. Ma se tasi o sui, ua maua la avanoa e ave ai ma malo whaalolongia o le malo New Zealand. E ala I le pokalame o ta ua le New Zealand Prime Minister's Fellowship. O se pokalame a mana iai tūlanga tāua loa o ia taitai tutono le atonu, whapetūlanga tau fimtanga luenga whalapo tutonga. Ma le tausanga le nei lua ono lea ua filifili ai la na fiunga le tamaitai kovana. I reporti lo whaamawina ai o le filifili ai o Maiava o se tu wa mana ia mapatipati ai lea tamali I lana taitainga, maona ngā luenga whita, malelelei I tu tautupe tutono Samoa. Mo le silafia I lalo o le nei po kalame o le amuli mawina ai le avea o le sui ma malo whaalwalungia, ale whainga malo o New Zealand. Ma o le a mawai la avanoe a wai le tele o whaatasinga a lea malo, whapea foi, whailafula foi inga a taitai o le atunuu. O le nei por kalamita wana amata a wai ai Samoa le tausanga lua awhi ma lima,
Se tasi o awala na sanga wha malo siam wha atuma win hai le whianga inga Samoa o New Zealand, the Treaty of Friendship. Whamawina o leo tu ina atu nei le tusi wala aulia le tamai tai kovana o le whale tupe tutono la tunu o Samoa. Awalo na siai o New Zealand, ma le amatali ai foi o le pokalame i se taimi o iluma. O nisi nao tātou reporti whaina tu whantasia la Radio Samoa mo le nei tu la le aso, whaaftai whaafunga mai, tō whaasefua.